Sai foman wiel whafonga angalo tātua tunu ulei fo I whao poponga o nisi o Tala I meolo te tupulu tātua tunu I Sāmoa. Au iei pe lava le fionga le lipa le mie ni usila mōna tonga le fionga le la auli le mali tōpula te valfosi shment. Wa mawai ma le abanu e whelo I atuai le sui minista o le vai whafo le malo Israelo le tamaitai a Sharon Miriam Haskell. Ato ai mono lātou konsulo lo whamautui New Zealand. O le fontanga na whaatala noe nei le fionga le lipa le mia, ni awa noe anga wa ai Sāmoa ni whaamanu ianga, I le wā whaavau malo, po le whainga pa anga ma le malo Israelo. Pei foi o de sila fia o le paia inga wa tuana I atu, na sai ni ai le whenga inga le wā o le malo Israelo ma Sāmoa, e uru whale sa o loto tu ai o tātou tangata I te tono Israelo e au noma se visa. E le tūlau po le apia fōlinga le fionga le pānemia, le la aule le ma le topo la teivao fosi shment, na tā ua I o le whiloa inga, na whātau tia le no whanga po le whale Sāmoa, po le ofiso le konsulo I mangele au kilani. O le fionga le konsulo le malo Sāmoa New Zealand, le fionga a whemata palusalue whāpō le lua, sa te mua ma le fionga le komsino whātau wa inga Sāmoa New Zealand, le tō whāwa tui a Pete Meredith, e le te pena ina o le wheloa inga. E whātau sanga o avea I le sunga ia Rutely Partly, ma peristene o le asose lau tu stala ma lau whāsala lau le atunu I Sāmoa, na amata mai I le tau sanga e lua fese fulma le ono, e o mai I le tau sanga e lua fese fulma le iwa. O se tamali ina whaai loe le telo mō le mauna fonga ina le autu stala le pōna pō I lona sauninga wha le a inga. O se uso po o se tuangane le au whaasala lau, wa tele lona sau I whale televise o le itio whaasala lau, ma nisi o nanga wha waia lesi, se ia o mai le te mine neo viso ta inga wha au penga te wha ilangi, wa wha asoa lona to mai ma lona sile fia, mai tūlanga na o inai. Le o whaamanu e ina I le toa tele o alo ma whanau le atunu, o lo ngalulu e te tono ia au nanga. Vai loe nisi o moli mau o se tamali I matua I sili o na ngā lofa, fesoa swani le tele o mana onga le asosi, a toa ai ma whale televise le atunu e pei fo o na tau a mata mai e le au nanga, a le whale televise le malo ia vai tau. E ale le tā pae nisi o whale televise o ana mea whaingād wenga e whaunga ina, Pei foi ona mōli mau welfale televise al Universitea o Sāmoa le uwha ingo I no le NUS-TV. O mea po e ata Rudy sa tau a mata mai ai. E si lia lava le tai masina o tuli e sunga ia Rudy ana mea whainga aruenga o na ole mo o mia le fesoa swani I ia a foi au nanga. E lona sauninga whale a inga po le Family Service na tuina mai e lona tua ati nā le hawa noa le autu stala Anto ai ma le asosia tama matene tuai ale kolisio Sāmoa po le skopa, I se hawa noa wha apitoe moli I sa awhia finga, ato ai ma lato moli mau le soi whanga a o lato whatasi. Na whatumulia le malu I linga I le sao ninga le pōn pō. Ia li I matama I tai tu stala I le atunu, whatasi fo I manisio tu stala no lato mafuta na malanga mai atunu I fafo. E wha lia la lato lango atu, I toe sao ninga o le uso, po o le tuangane, I a Rutely Partly. O le so I le tula e se fulu, o le awha tau teiau no toe sao ninga, e le malmalo le kālesia kātoliko I mulivai, ma moli e toe mōna toe sao ninga I le tunga mau I mangiangi. E no wawala au le mata au po le tumalo vai monga numero lua le vai aso le nei, o tangi o whainga pālota, e whainga whaato sina whaaso tu la fono, o le tangi a tamale tātai man chansen. E whaasanga I le sui na manu malo le tu malo, e a lena tae Victor tama pua. Peitai, na toe tālo sanga I lo ia I tu e lua, o lo iai se tālo sanga o lo whaata oto, e toe ave I tu o le mata upo. Na whaatonu wina I lo e le whaamasinonga I tu e lua, e na ia whaia loa se whaasara launga whaalawa I tele I lunga o penga te wha I langi masenu si pepa, e pei o nā ia lalo o le tula fono. O le aso wha o le masina fau Novema, le o le ato e wala a waile mata opo, ma fofonga alo ia I loa le wha lea unga ina, o le tangi mai sui, o
o leitu malo vai mango numero lua. O le whawhitau le nei o le lava whaia o ngai mai se ia o ngā tūlanga lua, e le fau le amata opu mai le telo tau sanga sa whaatala noi nai, ma sa ili fafo ai whauru lungo matanga luenga sa se le no foa, ato ai ma minista sa iei mua moe tō whinga. Ai le se mai foi o le fionga ia ai ono Dr. Alec Roma, na fisiringi ai so na foi ta ofi ai oni me to tia, wa ia whaataatitia mo le fo i o le whawhitau li po se lui tau, wa au tau sanga o whea ngai male nei mtanga wenga. This way lai mena lai whaatal no te mi nei mtanga wenga. Yo le lai whaatal se pepa mtanga wenga pe whawhenga dress a mang tuo fo i te lo tata whaia o le train mai i le National University of Sāmoa. Ia la fo i lai fo e fo nei e so swani i strong you for ya onga especially the rural teachers pio mena lai fo yai al terminela fainumela va fainta pa fa pele o lavale fainumela lunga pe tai wa va ai fo le fionga le minister pele on fa pa fala loa le fa tulanga i no to sanga retire ai le telo fa ya onga i wa malolo e pe ona ye lalo le tula fono o le lima se forma le lima tu sanga e retire ai se tangata whainga wenga. Lisa la mea, le foi wasi I lunga le age of the pension. Le was 65 le pension and winga la. E ma whainga albenga tangata se o leona sulima, whaia onga umala lai, whaia onga se tau leona sulima. Ia lai, fo nei ua whatal no fo lele, whaia onga pe lava ispo le a lava le tau sanga e fia. Le ufa longa il whaia onga le mo valasu tau sanga longa matua. Ia ma nei fo I au nanga na whaia onga ia mai e fo lana e fa tawai le fa au pe lava fo nei o le au nanga whaia onga po la lava tausanga e le tausanga rua fes formaleono na foto I na le whainga ma loi le na vai tau le University o Sāmoa ina ia si tia tulanga pe fa au popo mata opu e a o oi na mafato sina I alo mafana o le atunu e na ia tau avei nai mata opu whawhaia onga. Ai manatu fwoi nisi, o le si tio lato te tongi, o se isi lea awana e whasoasoani e fo I ai le whawhitau li. E le whatau nuina li loi longo le mata opu, o se tangi o le whainga pālota ale tu malo whalea lili numero momoa. Lea o lo tangi e tui lo matusa lan se lota la meko. E whasanga I lea fionga le sui pāle mia, to e lupe po munuku on semo. O lo tua ia ilo na whio ni whinga whato sina I le teimi o le whinga pālota. Pei tae na whia mō moele ilo I longa le wham sinonga e nisi o mata opo wha le tū la whono. E au fie le talo sanga e toe te wele tangi ma wha au popo mōria ngā le tū tangi. A toai ma le talo sanga e toe ilo ai le au wai o le whionga le sui pāre mia le mata opo. Pei tae na te ena le whaam sinonga le tālo sanga le tūtangi, le toe te wino le lātou tālo sanga. Pei tae na te tala I nātu pēr lava iai e le whionga le whaam sino sidi le tūtangi, le awa noa e whaasolo ai a lātou mōri mau, e a lātou tua inga whao popo. Ai o le tālo sanga pēr ala ngā te tau le iai o le sui pāne mia. Pei tae wa whatadi le whaam sinonga, se whaasolo mo le mau le tūtālo sanga, I le aso lua le vai aso fau. Ai o le tu malo whalea lili numero lua, wa toi whaase e mai luma le vai aso fau le fonga ino la lato mata opo. Ai na whae loa atu e le tu te I le whaama sinonga. Ona o loo iele mana onga o le o loo whaasanga iele tangi o le fionga le minista o whaato angam whainga whaiva. Le fionga fui mono tito a safo e fia a wai le teimel whaama sinonga. Peitai e le mawhai ona o lo fia ngai le pāle mene malana tanga. Na whai lo fo le laulau a fono whaamasino, le o lo te fono il whaamasino sinia ia vui Clarence Nelson. Ma fe pule ai Amperosa Roma, e te tau lava I le fionga le whai pule, ona au maila na whaamua mua le whaangasolonga lan mata upu le whaamasinonga. A wa a whai e whaamau nia le whaamasinonga nisio tuua inga, o lona winga, o le ale ai lo seaonga e sao whai ai I le fontanga le pāle mene. Ma o tāti atu le aso lua le vaso fau e a mata I lui loai le amata upo.
o tala fo ia mai Sāmoa whamlia le tua le whai unga le vai aso wha soi fuia.